Po nekom ustaljenom običaju navikli smo da u jutarnjim programima uvek čujemo od voditelja neki lapsus ili žešću odvalu. Međutim, ovog puta osvrnućemo se na reportere. U jutarnjem RTS-a kod voditeljke Maje Nikolić uključila se reporterka direktno sa... Kalemegdan. Direktno sa Kalemegdana, gde joj je sagovornik bio penzioner koji je hranio golubove. Citiram. Pa gospodine, vi njih hranite, onda oni odlete i vrše vam nuždu na glavi. Verujem da vas to nervira, ali ste nekad skloni tome da im se osvetite. Ja zamišljam penzionera na sred Kalemegdana kako se popeo na drvo i vrši nuždu po golubovima koji dole jedu mrvice. Golhube. U Beogradskoj hronici se Rade Đurić javio reporter koji se našao u jednoj beogradskoj ulici u kojoj se komšije svađaju oko vlasništva neke šupe. Situacija za Radu krajnje napeta i reporteru se obraća sa, citiram, molim te, reci mi kako ovaj reaguje na njegove pretnje i da li on i dalje zahteva da se isere ili isele? Pa ne znam, Rado, muka je jedno i drugo. Nešto malo kasnije, istog dana, na televiziji Pink, gost Dnevnika bio je ministar Velimir Ilić. Voditeljka mu postavlja pitanje, citiram. Gospodin Iliću, kako vi tumačite saopštenje poslaničkog kluba LDP-a da svaka poseta Kosovu predstavlja potencijalni incest, incident? Velja poentira, citiram. A dobro, nema veze za taj lapsus, oni onako podržavaju te gejeve. Dakle, incest. Gej osobina iz Evanđelja po Velji. A sada, malo veselije teme. Stanija Dobrojević, osim kao starleta, nepoznata je i kao članica grupe Models, koja je izbacila novi spot. U ekskluzivu na Prvoj televiziji upitana je kako misli da će proći spot kod publike. Citiram. Znate kako, ljudi su jako zli i samo bi da pljuju, mislim, sve moje kvalitete, kojih lično mislim da imam toliko da bi trebalo da dobijem Noblesovu nagradu. Noblesovu nagradu? Oko moje pametno. Ali dobro, kamere, rasveta, publika, sve to nekako zbuni ljude. Do koje mere voditelji mogu da se zbune pokazala je Nina Radulović-Lečić, voditeljka Trenutka istine na televiziji Pink. Takmičar ispred nje pričao je o tome kako je dugi niz godina bio težak narkoman i kako se jedva iščupao. Nina odgovara, citiram. Znate, ja jako volim kad imamo ovako edukativne poruke i zaista ovako lepe životne priče. A kad vam je najbolji drug umro od droge? Ne bi da paničim, Nina, ali nekad je bolje ne prokomentarisati ništa. Mada, kada neki ljudi ne bi komentarisali i radili razne stvari, mi ne bismo imali ni rubriku koja upravo sledi. Idemo na vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Poštovani slušalci, prekidamo program zbog važnog saopštenja. Kako je ekipa retrospektive nezvanično saznaje, pevačica Anabela Bukva objavila na svom Facebook profilu da je verena. Na licu mesta nalazi se reporter retrospektive Olivija Rogić. Olivija, kaži mi gde si tačno i šta se konkretno događa u ovom trenutku? Naša ekipa je još od sinoć pozicionirana duboko u Lipovačkoj šumi gde se nalazi veliki broj različitog drveća, a između ostalih i bukva koja je u centru zbivanja. Da, istina je da je bukva verena i kako se ta vest proširila šumom, došlo je do velike gužve jer svi žele da vide bukvu i da joj čestitaju, pa je tako već noćas primećen veliki broj ljudi koji su svojim automobilom u pratnji lepše polovine došli, parkirali se i maglili stakla do duboko u noć. Studio. Olivija, reci mi kako je bukva u ovom trenutku i kako ostala stabla pored bukve reaguju na ovu vest? Ne znam šta bih ti rekla, sve je lepo, sve je veselo, nema ljubomornih, već pored bukve cela šuma blista, šuma peva la ku 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 ku. Studio. Olivija, hvala. Ma koga ovo bre zanima? Eto, što se nas tiče, to je to. Čujemo se za 7 dana, a vi nam u međuvremenu šaljite lapsuse i odvale na mail retrospektiva@tdradio.com. Pozdravljamo vas, On Marcello i ja Enes. Pustila ruke. Kremi paprička, da kao posle pitanja. Olivija, reci mi, kako je bukva u ovom? Mogu,